идома хай зиндагӣ амияй на ҷунбӣ намешава. зану фарзанд, падару модар, гушнагӣ одамо ба ҳар куҷое ки намебара, гуфт ӯ мисли солмандон. 8 сол дар Россия кор кардум. Дастройка, даву зимистони хунук, ними ҷураҳом касал шуданд. На шиш монд, на устухони дасту по. Чанд кас ай ҳаму баландӣ лахшида мурд. гуфтум гумш кун, мурданӣ бошум, да ҳаму ватанам мурам. инами мошинака харидам, шукри худо меёвум ризқи рӯзима. майда. издивоҷ кардаед? лабай? зан доред? ҳо, 2 кӯдакам дорум. барвақт хонадор шудаед? 21 да будам, занум доданд. духтари калоним 6 солаай. ман аз сандалии ақиб ба ин ҷавон, ки аз пушт шабеҳи навраси 15-16 сола аст, бо дилсӯзӣ нигоҳ мекунам. бо он ки рӯи болиште нишаста буд, гардани лоғарашро ҳар бор ба пеш меёзонд, то роҳро дурусттар бубинад. бечора хеле бори сангин бардошт, ки қоматаш аз рушд монд. аммо боз ба худ мегӯям, эҳтимол аз ман дида хушбахт аст, ки он чиро ман аз сар гузаронидам, таҷруба накардааст. ин мавзӯъ барои ҳардуи мо хушоянд набуд, ки сукут кардем. ронанда радиоро рӯшан кард. марде бо садои ҷарангосӣ ваъз мехонд ва бо зикри гуноҳу хатои бандагон онҳоро аз рӯзи қиёмат ҳушдор медод. ронанда субҳоналлоҳ гуфту садои радиоро болотар бурд. панҷараи мошинро боз кардам, то шаҳрро, ки сохтмонҳои ҷадидаш соя бар биноҳои қадимӣ афканда буданд, дурусттар бубинам. шаҳре, ки як замон дар назарам ба андозаи як дунё бузург буд, акнун ғайриқобили тасаввур кӯчак менамуд. шояд ба ин далел, ки ман бузург шудам, ё шояд зеҳнам зодгоҳи маро бо шаҳрҳои дидам муқоиса мекунад. метавонем шаҳрро чарх бизанем? вазминтон намеғалта? нигарони пул набошед. гап нест, ай куҷо сар кунам? аз истгоҳи роҳи оҳан. намедонам чаро, аммо ин ронандаи ҷавон ёди Салоҳиддин, ҳамон раҳбалади қатори душанбе Москавро дар зеҳнам зинда мекард. шояд шеваи гуфтораш шабеҳи ҳам аст, ё ҷуссаҳои лоғарашон. куҷо бошад Салоҳиддин? хотироти Салоҳиддин бароям хандадор буд. шӯъбадабозиҳояш, ришваситониҳояш. ронанда аз паҳлӯи бинои осорхона ибтидо мошинро ба тарафи рост ва дар дуроҳа ба самти чап тоб дод, роҳе ки моро мустақим ба истгоҳи роҳи оҳан мебурд. ман ин ҷодаҳоро, ки ҳам макони гаштугузор ва ҳам роҳ ба сӯи мадрасаам буд, ҳазорҳо бор тай задаам. модарам ҳар субҳ мани хоболудро аз ин ҷодаҳо ба боғчаи бачаҳо ва солҳои баъдӣ ба мадраса мебурд. як субҳ аз падарам, ки он шаб меҳмони мо буд, хост маро то мадраса бирасонад. хушҳол шудам, ки мошинсавор ба мактаб меравам ва дар назди ҳамсинфоям худнамоӣ мекунам. аммо ӯ гуфт, ки кор дорад ва моро дуртар аз мадраса пиёда кард. аз ин воқеият, ки падарамро аҳён ба ёд меорам ва дилам барояш танг намешавад, дар тааҷҷуб нестам. ман охир ӯро зиёд намедидам. дар бораи мо чизе намедонист. ҳатто надид, ки чӣ гуна ҷавони наврас шудаму пушти лабам хати нафисе сабзид. ҳатто ташхис надод, ки садоям тағйир кардааст. дар пеши вокзал ман кунам? не, то истгоҳ нарафта ба самти чап гардед. ҷода хилват буду танҳо марди аробаи пурборо, ки ба чолаҳои роҳи валангор бархӯрда садо баланд мекард, ба пеш тела медод. ҳоло ба тарафи дасти рост биравед, ба самти биноҳои чаҳорошона. мошин аз паҳлӯи сохтмони мо убур мекард. қасд надоштам пиёда шавам, фақат мехостам хонамонро аз дур бубинам, аммо натавонистам. ҳамин ҷо нигаҳ доред, барои чанд дақиқа пиёда мешавам. ронанда бидуни кунҷковӣ мошинро мутаваққиф кард. чанд қадам пеш рафтаму дар рӯ барои дари вурудӣ қарор гирифтам. субҳ кам кам медамид, аммо мардум ҳанӯз дар хоб буданд. боди форами саҳаргоҳӣ пардаи панҷараҳои бозро такон медод. аз кадом хонае садои сулфаи пирона ба гӯш мерасид. чароғи хонаи мо дар ошёнаи сеюм хомӯш аст. шояд хоҳаронам хобиданд. аз рӯи ҳисобҳои ман хоҳарони кӯчакам яке 24 ва дигаре 22 сола аст. шояд донишҷӯ бошанд ва хоҳари бузургам ҳамон тавр, ки модарам одат дошт, курпаҳоро ба зур аз рӯяшон дур мекунад, то саҳар хез шаванд. хоҳари бузургам 34 сола аст. кӯдаки маъюб дошт. он кӯдак сиҳат шуда бошад.
خدایا چی گناه آنها را ببینم، انگشت به در بزنم و بگویم سلام، مرا نشناختید؟ من فرهاد، ببخشید مرا که دیر آمدم. نه، نمی شود. شاید مرا نپذیرند. حق دارند. آخر من 15 سال گم و گور بودم. احتمال اولین سوالی که میپرسند این خواهد بود که این همه سال کجا بودی؟ اگر زنده بودی چرا پیام نفرستادی؟ گناه من در برابر خواهرانم آنقدر بزرگ است که برای بخشش تنها یک عذرخواهی کافی نیست. شاید همراه اکای نعمت بیایم. او آدمی عاقل است، سخت‌ترین شرایط را نرم میکند. از این همه شایدها خسته و ناامید شدم. بیخوابی دیروزه مرا گیج میکرد که هیچ اندیشه سالمی از ذهنم بیرون نمیشد. ناعلاج به ماشین برگشتم. کدام طرف فکر کنم؟ مرا به مهمانخانه ببرید. شهر تماشا نمیکنی؟ دفعه دیگر. گپ نیست. تالار پذیرش مهمانخانه تقریبا خالی است. تنها در گوشه 3-4 نفر شبیه کوهنورد یا سیاه کوهگرد به کلبارهای بزرگ تکیه زده غنب می رفتند. در میز پذیرش کسی نبود و از در باز اتاق پشتی نیز صدای به گوش نمی رسید. پیشتاق میز پر از جزوه، خریطه شهر و ادبیات تبلیغاتی بود. جزوه رنگارنگی را برداشتم که از تاریخ قلعه حصار و شهر قدیمی هولبوک با 3 زبان فارسی، انگلیسی و روسی معلومات میداد. عکس های زیبایی داشت این جزوه. حتما یک چند دانه از این بوکلت و براشوره ها با خود میبرم تا دوستانم از تاریخ وطنم آگاه شوند. مهمانخانه آرامی بود است. نه صدای شیرشیر آب به گوش می رسید و نه قدم زنی مهمانان. خاموشی را تنها صدای بیلبورد تبلیغاتی خلالدار می کرد که کوههای سر به فلک، یادگاری های تاریخی، باغ‌های پرمیوه و بازارهای پر از مغز و مویز را نمایش می داد و سیاحان را به دیدن این مکانها هوسمند می کرد. ناگاه در جویم شخ شدم. انگار مرا برق گرفت. زنی نانفروش که سیاحی از او عکس می برداشت شبیه خواهر بزرگم بود. در صورتش حسن اضافی داشت. می خندید و 2 چاله کوچک در گوشه های لبانش ظاهر می شد. درست مثل خواهر من، اما در سال بزرگتر می نمود. شاید زیر 40 بود یا بالاتر از آن. بیشتر به مادرم مانند است این زن. آنقدر مانند است که نمی شد به این واقعیت شک کرد. نوار بازار خیلی کوتاه بود، شاید چند ثانیه. سپس راوی سیاحان را به تماشای اسکندرکل دعوت کرد. میخواستم نوار بازار را دوباره ببینم و در جستجوی پولت روی میز و پیشتاق پذیرش را چرخ زدم، اما پولت را نیافتم. این دم در ورودی باز شد و مرد با صدای بلند کتای دیدف بدخشان گفت. سیاحان در حال غنب چون تیر از جای جهیدند و کلبارهای به قد برابر خود را پشتاره کرده با عجله به بیرون شتافتند. مرد راه بلد به 4 طرف تالار نگاه کرد و نهایت چشمش به من افتید. بدخشان؟ من با اشاره انکار سر تکان دادم. او به من نزدیک شد. Стучат надо, може да не уснула? Thank you, I will. چرا به ذهن خودم نرسید؟ با انگشت برای میز تبل زدم. بعد لحظه از در باز حجره پشتی یک دختر جوان بیرون آمد که ره به ره دامن کوتاهش را پایین میکشید. او خوشه گیسوانش را با قلم روی میز در تپه سرش جمع کرد. شاید در رختی به بالشت میخوابید که یک بار رویش سرخ و خجیم شده بود. ببخشید، من شما را ساعت 3 سحر انتظار بودم. از بس نآمدید خیال کردم برنامه هایتان عوض شدند. گفت او با زبان انگلیسی. عیبی ندارد. میتوانم شناسنامه شما را ببینم؟ او سریع کار میکرد. چشمش در اکران بود ولی انگشتانش روی صفحه کلید کامپیوتر میدویدند. کارت کلید حجره را به من سپرد و بار دیگر معذرت خواست. در نزد لیفت به یاد نوار تبلیغاتی افتادم. از نوار تبلیغاتی خوشم آمد. میخواستم از یک پارچه‌اش عکس بردارم. امکان دارد؟ کدام پارچه را در نظر دارید؟ همان زن جوان را که در بازار نان میفروخت. مشکل نیست. از کارمند فنی خواهش میکنم عکس آن نوار را آماده کند. فردا از همین میز پذیرشی بگیرید. سپاسگزارم. حجره انتخاب کردم در آشیانه 5 جایگیر است و پنجره‌اش رو به خیابان مرکزی باز می شود. سر دوش گرفتم و پنجره را باز کردم. از این بلندی خیابان کمادم چون در کف دست می نمود.
ماشینی بزرگ به جاده ها آب می پاشید و بوی خاک و هوری اسفالت گرم را به اطراف پخش می کرد. شهر هنوز در خواب بود. شاید به این دلیل که امروز یک شنبه است و شهری ها از خواب دیرتر بیدار می شوند. ترس و هراسی که در فرودگاه داشتم تدریجاً فروکش می کرد و منظره های آشنا بر روانم آرامش می بخشید. سرانجام بخوابی 2 روز گذشته بر من چیره شد و تا بستر نرم رسیدم و بلا فاصله خوابم برد. طولانی و آرام خوابیدم. در هیچ مهمانخانه دیگر به این خوبی نخوابیده بودم و اگر خمار قهوه و سیگار نمی بود گمان است که به این زودی از تخت خواب بلند شوم. من معمولا صبحانه نمی خورم. تمام نیازم 1 فنجان قهوه با شیر است. اسپرسو، امریکانو، ترکیش کافه؟ پرسید مأمور لابی بر که با موهای بلند و پاپیون گلستوکی شپرک شبیه رهبر ارکستر بود. اسپرسو with milk. Is it allowed to smoke here? No, only outside. گفت مأمور و با انگشت طرف در درآمد را نشان داد. قهوه را راستان نوشیدم و به بیرون شتافتم. خیابانی که بامداد امروز با پاکیزگی و جذابی نازنین خفته را می‌ماند اکنون با موج رهگذرها و بوق زدن ماشین‌های بی‌حساب مثل بازاری بزرگ بود. همه به کجای اشتاب داشتند. به اختیار از زینه‌ها پایان شدم و به طرف راه زیرزمینی رفتم. مرد در زینه اول زیرزمینی با چشمان پوشیده غژک می نواخت و به صدای تنگه هایی که گه گه به قوطی خالیش می ریختند توجه نمی کرد. گونه لاغر و ناتراشیدهش با عشق روی چانه غژک می خوابید. انگار غژک معشوقش بود که آن را با مهر نوازش می کرد. به عالم و آدم کاری نداشت. تنها برای خودش می نواخت. پیرزن مثل کودک رهگم زده به هر رهگذر چشم می دوخت و دور و دراز از دنبالشان نگاه می کرد. در تن لباس های فرسوده و برای فصل تابستان نامناسب داشت. خسته و بینوا بود. مرا دید و آهسته به نزدم آمد. چیزی نگفت. تنها بی جرأتانه به طرف من دست دراز کرد. سیگار نیم کشیده را به خاکستردان انداختم و به یادم رسید که پول تاجیکی ندارم. رزقش چیزی باشد گفتم و دست به جای بردم. اسکانیسی 20 یورو بیرون آمد. پیرزن گاه به پول نگاه کرد و گاه به من. بخشش پول تاجیکی ندارم اما 20 یورو پول خوب است. در یگان صرافی به پول تاجیکی عوض کنید. پیرزن ستایش دور و درازی را خواند و به تمام اولاد و اجدادم دعای نیک فرستاد. پشتی هم 2 سیگار کشیدم و به اختیار به سمت راست به سوی ایستگاه راه آهن قدم برداشتم. کو خواهران مهربانم کو. با گام‌های بلند راه می رفتم. می دانستم که اگر سرعت قدم‌هایم را کم کنم ممکن است نظرم عوض شود و کار امروز را باز به فردا بگذارم. صحن حولی ساختمان ما که در گذشته آرام و تازه و تمیز و سبز و دلکش بود حالا پر از خاک و چنگ و با داد و فریاد کودکان زیاد صحن مکتب دهه را می ماند. در این 14 سال خانه ما مثل پیری به صاحب جندپوش و فرتود شده است. من آن را به سختی شناختم. به تردید به سوی درآمدگاه قدم برداشتم. در خانه عوض شده است اما حرفایی که ما در کودکی روی دیوار خراشیده بودیم با وجود رنگ و بار هنوز پا بر جا بودند. زنگ در را پخش کردم و 2 قدم عقب رفتم. از هیجان نفسگیر می شدم. قلبم مثل دیوانه ها می تپید اما کسی در را باز نکرد. این بار انگشت به در زدم و گوش فرا دادم که شاید صدای بشنوم اما خانه خاموش بود. با عجله در ایگنات استپانویچ را زدم. کسی در را نگشود. نگران شدم. با همان عجله و خاطر آشفته از ساختمان بیرون رفتم. سراغ خواهرانم را از کی بگیرم؟ نشود آخر خانه به خانه بگردم. روی حولی چشمم به دختره که حدوداً 7-8 ساله افتاد که در ارغنچک الوانج می‌خورد. آهن افسرده غژغژ صدا می برآورد و با هیاهوی اطراف همنوا می شد. سلام، مهناز رو میشناسی؟ ها، خانه‌اش در آشانه 3 است. دخترک به طرفی که من اشاره کردم با شبهه نگریست و با علامت انکار سر تکان داد. با امید به اطراف نگاه کردم که سراغ خواهرانم را از یگان نفر بالغ بگیرم. زنی را دیدم که با بارخالته ها آهسته به طرف خانه ما قدم میزد. شاید از بازار می آمد.
дид ки ба тарафаш меоям, борҳояшро лаби ҷӯйбор гузошту суоломез ба ман нигоҳ кард. гуфтам ки хоҳаронамро меҷӯям. занг задам, касе дарро боз накард. шояд бозор рафтаанд. онҳо дар табақаи сеюм зиндагӣ мекунанд, дар муқобили хонаи Игнат Степанович. ҳайрати зан бо ҳар исме ки аз забони ман садо медод бештар мешуд. 10 сол мешавад дар ин бино зиндагӣ мекунам, аммо ин номҳоро бори аввал мешунавам. хонае ки шумо нишон додед моли як марди тоҷир аст, хонаи рӯ ба рӯи ҳам, аммо солҳо боз дар ин хонаҳо касе зиндагӣ намекунад. боре лӯлаи кадоме аз ин хонаҳо кафид ва об ба ошонаи дуввум рафт. касе суроғи соҳиби хонаро надошт ки биёяд ва дарро боз кунад. як ҳафта баъд омад ва калиди хонаро ба ҳамсояи ошонаи дуввум дод ки агар ҳодисае шавад хонаро боз кунанд. ин хабар маро карахт кард. забонам ёрои гуфтор надошт. дарунам аз изтироб меларзид. апаҷон, аз ҳамсояҳои қадимӣ касе ин ҷо зиндагӣ мекунад? дар ошонаи аввали даромадгоҳи сеюм ҳамсинфи ман Фаридун зиндагӣ мекард. падараш коргари пулис буд. онҳоро мешиносед? мешиносам. 1 сол пеш хонашонро фурӯхтанд. соҳибкоре ин бино ва он биноҳои дигарро харид. мегӯянд инҳоро тахриб мекунанд ва ба ҷояш маркази тиҷоратӣ месозанд. ҳама рафтанд. додар, ҳолатон хуб аст? ӯ хам шуду аз борхалтааш як бутри обро баровард ва маҷбур кард ки якчанд ҷуръа бинӯшам. агар хоҳед аз ҳамсоя хоҳиш мекунам дарро боз кунад. бояд соҳиби хонаро пайдо кунам. шояд ӯ медонад хоҳарони ман куҷо рафтанд. шумо чанд сол боз онҳоро надидаед? хеле боз. дар ин нимкат бишинед, ман адреси соҳиби хонаро аз ҳамсоя мегирам. зани хубе будааст. ҳам рақами телефони он марди тоҷирро овард ва ҳам як доруи мусаккин. ин доруро бихӯр, дилат дур наравад. ман параст дорам, медонам чӣ мегӯям. доруро хӯрдаму каме ба худ омадам. ташаккур апаҷон барои кӯмак. ман бояд биравам. зан бо дилсӯзӣ даст ба китфи ман гузошт. додарҷон, фикри бадро аз сарат дур андоз. замона осоишта аст. хоҳаронат сӯзан нестанд ки гум шаванд. шояд ҷои беҳтаре кӯчиданд. ёдам нест ки чӣ тавр то меҳмонхона расидам. эҳсос мекардам иттифоқи баде уфтодааст ва хоҳаронам аз ноилоҷӣ ломакон шуданд, вагарна чаро бояд ягона дороии худро бифурӯшанд. хонаро ҳамон соли фирори ман ё чанд моҳ баъд аз он фурӯхтанд. телефонро пеш кашидаму шумораи он тоҷирро ки соҳиб ном дошт гирифтам. салом акаи соҳиб. салом, нашнохтам шумора. шумо маро намешиносед. як мушкиле дорам ки танҳо шумо метавонед осонаш кунед. шумо кистед? шумораи телефони маро аз куҷо гирифтед? шумораи шуморо аз ҳамсоя гирифтам. хуб, ман аз раҳи дур омадам, аз Финлон. ин ҷо 3 хоҳар дорам. хонаашонро ба шумо фурӯхтанд. он хона дар наздикии истгоҳи роҳи оҳан аст. ёдатон ҳаст? ман хоҳаронамро намеёбам. хоҳиш мекунам кӯмак кунед. метавонем ҳамдигарро бубинем. соҳиб ҳарфи маро то охир саброна шунид. ростӣ намедонам чӣ кӯмаке аз ман бармеояд. хоҳарони шуморо ҳеҷ гоҳ надидам. хонаро аз марде бо номи Саидалӣ харидам. санадҳои хонаро овард. нотариус рафтем. пулро гирифту калиди хонаро дод. Саидалӣ? ман касеро бо ин ном намешиносам. намедонам, шояд хоҳарҳои шумо хонаро нахуст ба ин мард фурӯхтанд. мантиқан бояд ҳамин хел бошад. санадҳои Саидалӣ қонунӣ буд. ман ҳамашро санҷидам. хонаро кай харидед? ҳамон соле ки мӯйсафеди ҳамсоятон мурд. 2 хонаро ҳамзамон харидам. агар хато накунам 13 ё 14 сол пеш буд. шумо рақами телефони Саидалиро доред? телефонашро дар куҷое навишта будам. бегоҳ занг занед, шояд пайдо кунам. намедонистам вақтро то бегоҳ чӣ гуна кор кунам. об аз гулӯям намегузашт. пушти ҳам сигор мекашидам. аз равоъо дар байни ҳуҷра ва кунҷи дари ворудӣ билохира хаста шудам ва ба қаҳвахонаи тобистонаи меҳмонхона гузаштам ки он ҷо сигор кашидан иҷозат аст. навбатдори пазироӣ пакети калон ҳаҷмро бо акси зани нонфурӯш ба ман дод. ҳоло ин акс беш аз ҳар чизи дигар бароям муҳим шудааст. намедонам бо чӣ умеде озими бозор шудам. шояд он зан дар асл хоҳари ман нест. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.